Assalamu alaikum YouTube görücüler. Bastırarınca tuğanlar satıda şu paltaraşka var. Bir yarım yaştagı Arlovski parodadagı öspürüm Russiyadan gelgen eкен. Mingiге үйрөтүп коюптур. Тарбиясы жакшы экен тугандар. Мындай токтоп туруңчу бир айланып көрсөтөйүн. Boyu tuğanlar 1.53-1.54. Kavak başı, alacakları aldın kutun takalap koydum. Naraka bastırıp koyunca arka жағын görelim. Minip hazır arı kırağı eken жылkı. Bol kayta verin. Taydın turuşundan da görsötüp koyuldu tuğanlar. Çaydakta öğümü kök түсті екен. Köpüröktörü, reyakları жақынан 4 фут тең таза. Kavak başını alıp duruşu. Arka jağı da. Жылkı minilip içine arı kırağı eken miniş koyuptur. Anca az boyunda bir ölçek көрсөтүп koyun. Жылkı аябай жош экен колго тугандар. Метрди алынчы bir çenek koyunчу. Так. Aslı жерде тұр. Тырыды. Бете түсті. Tuğanlar. Kim kança septeze şunday oyun bol şu açık koyalım. Ne? Vallahi alayım. Bazı kança bunun? Bazı 155 kemi var. Bazı 155.000 kemi varken tuğanlar. Canavar. Suraysınlar taydı. Anda mezi tuğanlar ömerler жазып калтырайды. Taydına boyun gördüңөр. 1.50'den öydü. Dişini açasın mı? Dişini açıyorsun. Dişleri tuğanlar. Çasılar bundan çıkarttı ki. Bol. Anda tuğanlar nomerler kалтырабыз. Nomerlerге байланышка чыга бересиңер туғандар. Кыргызстан içi жеткизүү бар. Oyunu ölçüp көрсөттүк, минилген. Жош туғандар азыр любой жаш балада мине берсе болот. Жетелеп коюңчу бир. Жетелеп да койсун дагы жайдак. Жанар, сындары дагы өтө сонун экен туғандар. Мүчө башы мына өзүнө жарашыктуу. Жылкы азыр ары кыраак экен, аны туғандар өзүңөр деле байкап турсуңар керек. Минилип үйрөтүп канча жош таладабы азыр? Азыр талада экен. Жем жейби? Жем жейт, фирма.